mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Ceceka wandayo, aho ntabwo byemewe kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Ninde wakugize umwami w'abagore? Ngo ni uburaya. Ugeze mu ijuru kandi ukomeje kugaragaza ubusinzi bukabije buri ku isi. jaysqueezer, uhawe gasopo. Kugira ngo uyu munsi twiganirire akantu gatoya turebe. Ntacyo tuganira, ahubwo urakomeza kugaragaza ubusinzi bukabije hano mu ijuru, urasubizwa ku isi nabi kandi urabanza ukubitwa inkoni 5,000. Urabona? Ntacyo mbona. Wowe ukomeje gusinda mu isi, wakomeje kugaragara mu bikorwa byo gutukana no kuvuga nabi. None na hano mu ijuru urabikomeje. jaysqueezer, uhawe gasopo nanone. Ikintu kimwe ugiye gukorerwa, ugiye gukubitwa. Abamarayika banjye ndaje mbabwire baguhane. Ikindi kandi ugabanye ubusinzi no gutukana. Abantu bose ni bamwe, wiguma gutuka abantu cyane. Ubu ntabwo ari umuco. Uretse guhuza nyine ari ibicucu biri aho ngaho bibi. Ikintu kimwe rero amahirwe yanyu mugiye guhabwa. Ugiye gusubizwa ku isi n'amaguru kandi urabanza ukubitwa inkoni 2,000. jaysqueezer, urongera gutukana no kugaragara mu businzi urakabona. Ikindi kandi ubu tugiye kugusaka turebe ko nta n'inzoga ufite. Ntabwo byemewe gusindira mu ijuru. Maze nisomere gora akantu Imana yahaye umugisha maze nongere ngaruke mu gika cya kabiri.